Haka jinga lekai Indian Super League ke Chennaiyan Persha ia ke Mumbai City. Haka ni ke jinga lekai ke Mumbai City ke kambiang bha ke position haka ba ke yo adu riu peu lai persen kat ba ke Chennaiyan ke yo lai penyau persen ke position. Haka ni ke jinga lekai ke Chennaiyan ke ba lekai halaying ke pendon kam ia ke formation ke ba sao R kat ba ke Mumbai City ke pendon kam da ke formation ke ba sao lai. Haka ni ke jinga lekai ke Chennaiyan ke layo ban khichar nengkong haka minit ke ba khat khandai lengbau Slikovic bat yakabol la penbu dau ali. Haka minit ke ba lai peu lengbau ukayati ke Chennaiyan ke layo ban Thep ya ke gol ke ba ke jongka. Enrei tang hadin 10 minit kata haka minit ke ba lai peu ke Mumbai City ke layo ban Thep ya ke shigul ke jongka lengbau Pereira Diaz bat yakabol la penbu dau Stewart. Bat Shah pun ke kelas Thep kata haka minit ke ba sau peusan plus line ke Mumbai City ke layo ban Thep ya ke gol ke ba ke jongka lengba ke penalti. Bat ya ke bol la kenjat dau Stewart. Bat haka kelamit kata haka minit ke ba sau peukandai ke Mumbai City ke layo ban Thep ya ke gol ke balai ke jongka lengba urai. Bat ya ke bol la penbu dau bising. Haka minit ke ban riu peu ke Mumbai City ke layo ban Thep ya ke gol ke ba sau ke jongka lengba udakshina murti ubade u defenders jong ke Mumbai City. Hadin 1 minit ke Mumbai City ke layo ban Thep ya ke gol ke basan ke jongka lengba u Nogura bat ya ke bol penbu biang dau bising. Shah pun ke jing lekai kata ke minit ke bakandai peu plus iway ke Mumbai City ke layo ban Thep ya ke gol ke ban riu ke jongka lengba u bising. Bat lengba gini gi riu gol ke Mumbai City ke lala ban pelim ya ke Chennaiyan dan riu la ke Bat ke don haka kerdan ke ba haka mit ya keng point haka ba kalayo ban khur khat point na kin riu teli jing lekai job lai bat ka ya khai lai.